August thalai holania Georgia State a khote takte Makeisville building pakhatma kumsum nga parukmi pisendi dirti chu apasal bilanen anding ran maya chu building hlui tak chu in satli mai mai ani lova sendi tan chuan hringnun zinkong mak tak mai azo tan na mun ania anu pum chunga ta chuaka khovel eng amu na masaber amedin pindan amu masak ber omna in aniu wangin ahlu ema chuti rualin he in hian thuruk mak tak mai aneya tharang chanchin le misualin thana nena inzomna nei hau silova chuan in tri bai omle rap thak berpol ani ome sendi chuan chu apian na mun chu achua san ni atangin avai khatlo le la chia ani awangin azam ru hlea anpa bila kutchu nget takin ahmera achua san kumkha sangkhat zakwa somruk pathum dai to nima se he mun hian engamoti kongjong takin chungrila akhoi tlat maya amairo chu adam chunga aril ruwa zo na riak reng hun rei tak chung a chan na zonga angai to na loti boy shep to chu chanin a om don ta sendi dirti ang tho hian nau pang zani chuang velai chu he muna hian an piang vea ma se he building a piang nau pang te hi chu a hring tulam chung ten ngaklel taka an thlir an nilem lo chung tele thenom ten nau en na kor thar vel nena wi avan mil tri em buite khomom khomai tu ko hanti luai chi po an ni hau lo style dang dai tak thuruk mak tak mai an neya chu chu hei hi ani he chanchin mak tak kan soi thui ma hian thil pakhat soi chian phot angaya he thil thlen na mun USA state pani sister states anti thin Georgia le Tennessee te in rina dang dai tak hi ani hemi state pani hi veng le veng ang mai hian anin hnaya an in rina po hian kongpui lai takte biak in tele building tam tak arin tlanga in pakhat kila idin chuan Tennessee i om mek lain akil le lama chuan state thenom Georgia i om dai thung chu tiang chia state pani in rina taka building ding pakhat the New York Hotel tuna New York Restaurant tia ming an thlak tak a hian kum sangkhat zakwa somnga le sangkhat zakwa somruk panga in kara khan kan thon thumak le danglam tak hi aloin tran ani kum sangkhat zakwa somnga borvela khachuan Tennessee le Georgia khoche vel kha mihar sa om khom na khore thei ve tak ania antan fahan nei duwa te kha thil hau tak em ania han ti don se khati hun lai kha naw ti tlak abortion hi United States a khabur ania ma se re thei wangota om le chu alo har savio boxi ani ma na an lo rai le thina fa an han nei ve roya en kolpui turin an chung te tak ngel po han purngam an nilova in ban le chuang tur an omlo ani ber ma ni shok tlaina bak chu a chuang liam tu main an nei lo an re thei tlok tlok ani bere an re thei naw wang chuan aruka naw titla an lo thanem ta hlea kora te luya tele munkil khor dewa te chuan naw sen thi fu ka kim biai to te an charle nol thin ani chu chanchin duam lo tak chuan Copper Hill Tennessee clinic nei Dr. Thomas Dugarty Hicksam beng alo thleng ve thuaya chu tianga nausen poisoi lo nun nei na tur fo mai chu thalo ati em a avei ta lenge nia sum hailu na ta na tha em tur angai to chuak zok sum don na kong mak tak mai a mu chuak ta ama ngai dana chuan thil thaber tur nia a hriat po alo ni ma na amai ro chu danina phalmia silo ruamanna asiama ma ala chota a Amerikaram sarkarin nauti tlak abortion akhaptat lain Dr. Hiksahian atlinika aruka nauti tlakna ahongta a chu mai chu du tok lovin dan phena naw lakna
adoption center a hong ta heu mai naulak adoption hi dan noya chuan thil hau tak em mai le process rei em mai ania naula tu turte hi rei fe an chung ko din mun le an eizon na te endik an ni mai baka personal interview na sataka nei thin ania chutianga sarkarin an endik fe nuwa le sum tam tak an sen nuwa chawlo chuan an la thei thin lo ani hei tak hi ani Dr. Hicksa ruam man na dang dai le mak tak mai lo chua na chu a klinika meichia nau ti tlak duaron pan thin te na chuan Dr. Hicksa chuan an naute chu paitlang turin alo min ta thina a thente chu an riana tan hotel te alo ro man saka chuti chuan nau nei hun alo thlenga a clinic chunga operation theatre anin norluta pindan lelama midangin an lo nga ka pindan lelama lo omte hi nupa nau pailama harsat na tokte an ni tlang puya an ni hian an harsat na te Dr. Hicksa hna an thlena anin heti hian ruaman na alo siam sakta thin ani dan phalna hnuaya naula tur an ni miau lo awangin manchua a hlawom ema chumi awang chuan Dr. Hicksa hian naula tu turte nu pa chu aruk theyang bera thilti turin acha thina a then phei chu nau paider tura chain an chung tele then rual thate an mani shetu zong te muwa chuan rai puar lema changtang rangar mai thin te po an omani ome hengmi te hi Dr. Hicksan a ko velea kal thei turin an loin ring renga Dr. chuan nau nei hun ati vele chuan kopar hila a klinika chuan nau nei tur angin an lut ta thin ani ti chuan pindan le lama rai puar tak tak chuan fa chu a hring ta a naute chu alo pian vele pindan le lama rai puar lem lo chang nu pa te na chuan narsina pomphei ngala anni chuan chu naute chu an lo lavata birth certificate le document poimo dang zong ala tu turzok te ming veka siam fel sa vek chu la in an ho pui ta wang thin ani Dr. Hicksa na hian naute leitu te hian naute pakhata $US sangkhat zelan pe a hei hi dan phal na ngeya falak insen so laka chuan eng thamma anilo Dr. Hicksa chuan he asum don na wang hian harsatna atok mai lova amai ro chu damdoi ri thei thila ein nam noya wangin Tennessee State chuan a medical license anti top sakta state pakhata a practice thei tak lawa chuan a Chenom State line pakhat maina aria chuan a medical license chu pangai taka mang chunjom le ngalin a practice le tangala Dr. Hicksa chuan McKaysville Georgia lama chuan clinic chu ason tadai mayani chu chuta chuan anote manga sumdon na hi a chunjom le ta zela hunalo kala Georgia phei chuan ma ain asum don na alien ta fe maya naw pai der kwalvel ngai to lovin naw leitur te chuan dora thil lei pa ngai ang main tukver tangin an lei ta thin ani kopar hil ang lo takin he muna hi chuan ol sam takin naw te chu an vaku valei mai theita ani chu amai ro chu anau te shal sum don na chungchang in thu nei tu te beng a thlen tak ma sangkhat zakwa somsari pani khan kum somriat pathum mi ni in a boral ta ani Dr. Hicksa hian athi main naute manga asum don na thila document poimo om thei zong te chu alo ti bo 5 veka engma ziaka da mu tur a om lo tu nuwa an han chui chua lea reporta landanin henga Dr. Hicksa clinica naute piang Hicks babies anti te hi zani chuang dai an lo ni nge Dr. Hicksa sum don na no sen te chu an lo sei lian zela falak na chu thupreng thei ni heklo anu le pa te chu an mani hring tu an ni lo ti an han hre chuak chhota zela a then te chu nupui pasal nein chungkwa an din toa an thla tu bul chui chuanga ina shelo chuan an ril ruwa zo na ngai anin zot non tluk mai ani heng zinga mi then khat te chuan ti tak zetin an thla tu te chu an han zong chho chan ta chu an malak na chanchin chuan kum sang khat zakwa somkwa pasari khan thu thar la khom tu te beng alo thlenga khovelin angai venta tam tak pe chu heta tang che hian falak an ni ti le
Hicks clinic chuak an ni ti in che chuak ve chau te po an om ve bok amai ro chu ma han lak vak ngai na an shelo khop maya an in zon na mun azau e ma wangin be se ang purpurin thil akal hlei theilo kumsani sompali khan ABC News le ancestry.com nen tangkopin Hicks babies te chuan an chi le kuang te chui na chu an han thok le chanta a DNA test nein an nu le pa dik tak le an pian pui u naw te chu hria chhuat tumin ma an leta char chara voi tam tak an hlo cham thak thak nuwa then khat te chuan an chi le kuang an u naw te le an cousin te chu an mu chuak theya an nu le pa te ro a then an lo boral to nen chui chua zo to lo an thanem le Hicks babies zingami Christy Hughes po anu Thelma Tipton le anu chapa Roger Tipton tenen anhanin char thar le mai chu loma wanga mittui luang andang zolo anin mu tir phata tangin chung ko an ni ti anin shengala mangai na alo piang ngal anin ko vong vonga an lim hle Christy unau pa Roger Tipton chuan farnu nei alo chak em thin thu soin chu alo thlak le o em thin chu atakram an lo chang tamai chu mak atin oi harsa ati hle Roger chuan Hicks chu nat akademin pathian ang maya kan chung ko chung thu min han rel sak theina dan anei lo kan chung kwa min ti chhevek ani ati Christy nu kumsom sari pangana mangmek chuan kumsom nga pakhat liam ta a afanu thi anga angai chu engtik lai ma a theingil ngai lo thu asoya Hicks babies dang te chu an nu terem ti na ngeya shal chon te an ni hloma Christy ve thung hi chu thisa piang angin Dr. Hickson ashil ni in anu Thelma Tipton chuan asoi lung thalo anei thu asoya ke chuan kalo oi maya ade certificate po mingmin sign tir nge ati kafanu min ruk saka kanun himin rok aniber askul kalai te kamulova ai nei nia po katel velova engkim hi kachan aniber mai ti in Dr. Hicks chuan anun zong ati chiat vek thu asoi Hicks babies chungchang hi ahun lai khan chuti in mi tenga event a hlo shan lova a chan chu mitam tak mita chuan Dr. Hicks kha thil dik lo ti anga ngai anilo naw nei du lo le naw nei theilo te in kara remna thlen tu anga an ngaya tam tak chuan an ngai sang hle Tennessee Museum lian tak Dacton Mason Museum a director na hun rei tak lo chelto ken rasa chuan Dr. Hicks athil ti chu fakin mi ta na thil thati ani mamo ngoi an oma wangin ati ni mai mi na kalin naw ti tlakin duem no ten le duem tin avazot du lo mi hian athil thati hi an hriat sak du lo tlata no te ashal ten tia record om zong ati bovek ti ten an soya engwang te lul nge record te chu ada that kherang adoption falak na document zong anti fel nu ate chuan anin lo kol ve kherangai hleinem tin Dr. Hicks athil ti chu van tlang ta na thil tha tia angai he thil thleng chungchang zirchiang tu te chuan thil mak tak le zo na ti tam em mai mu chua an nei le tatlat mai chu zo na chan har chu hei hi ani Hicks babies anti te zinga za som sari vel hi redhead samsen buang nei ania redhead hi US a big pay chuan an tlem hlea US population zong zinga za pani chi an omani redhead samsen buang nei tur hian brunette samdum ukle blonde samwar buang nei te ang bokin thla tu telama redhead an omangaya chutiang taka America rampum ang poa thilwang ni si chu engtin nge Hicks babies mi zani chuangot mai te zinga achan ve aya tamdorin an nei thei ti hi thilmak ani chu zo na mak tak mai lati mak zol tu chu ala om cheu ama Dr. Thomas Jugarty Hicks kha redhead ani tlat mai chuti ni chuan Dr. Hickson document zong le a history zong te tu ma enlet le mu thailo tura ati boral chan kha
hei hi ani theyem Dr. Hicks khan dan phallowa naw ti tlak na sum don na kha du tok mai lovin dan phallo boka naw lak na sum don na aneya naw te demand tam talutuka khan mi naw shaltur adu khop amulo nge ni ama chi ngei manghian naw US dollar sang khata shaltur shim kha alo chalai thinem ni ti zona depo apiang tanok mai amai ro chu seitong khan tun thleng hian zona tam tak chan na hi don alani lova ama Dr. Hicks ber aboral to sia a record om to silo nen Hicks babies tamzok hi Dr. Hicks fa anni theyem ti zona chu chan lovin a om kum khua don ta ani